Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Allah Taala'nın bir kavimleri var, bir elder var. Alardı Allah Taala uşunday nimettardı köp berүү menen alardı özgöçe kılıp koygon deydi. Al nimettardı adamdardın paydası üçün Allah Taala'nın pendelerine payda keltiriş üçün bergen. Eger oşo jolda oşo Allah Taala bergen nimettardı oşo adamdardın paydasına işlete turgan bolsa, Allah Taala oşo bergen nimettarın oşol adamdarga turuktуу kılat. Jok, al pendelerge işletpey, anı özü taap algansып, özü gücü menen jetkensip, anı ayap, anı al joldan tayıp ketken adamdardan Allah Taala bergen nimetini alıp başkalarga berip koyot degen. Urmattуу bir tugandar, bizdin kebiröbüzgө bilim bergen, bilimdүүлөр uşu bilimibizdi taratуу menen, kebiröbüzgө talant berip özgölükçülöntüp koygon, talantыбыз menen elge kызмат кылуу, kebiröbüzgө baylık berip koygon, oşonday эле sendей başı gözü var, senden da güçlүү adamlar eç nersesi jok жүргөнүн көрүp атабыз. Бирок ошондо байлык берип койгондо да ошо байлыгыбызды да Allah Taala'nын жолунда Allah Taala кажериге жумша десе ошо жерге жумшай турган болсок, ошо бизге берген nimetтерди бизге өзүбүзгө туруктуу кылып калтырат экен. Жок, аны биз ар кандай өзүбүздүн акылыбызга салып, ар нерсени кыла баштаганда ошо Allah Taala буйруган нерселерге пенделердин пайдасынан башка нерсеге иштете баштаганда Allah Taala башка жака алып коет экен. Кудай Таала берген nimetтерди бизге туруктуу кылсын, ошого боло турган себептерди кылдырып Кудай Таала бекем кылсын. Allah Taala ыраазы болсун.